Paushede yumpum uyibamar uyibapau khara update tawjari. Performance Incentive Grant Lisingani kun mathoi konithoi da Manipur yauna state taru qualify oire. Jal Jeevan Mission gi makata Englishing ani kun mathoi konithoi gi oina performance incentive grant lisingani kun mathoi konithoi pinanaba gi Manipur yauna state taru qualify oigre. Englishing ani kun mari forward yumthong khudingda thaknadaba The voter function of India government of Paikal Liver scheme, Asigi Makada, Englishing Ani Kunmatoi, Konitoi Yuena. Performance incentive grant pin and qualified by state singer today. Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Tripura, Amsung Himachal Pradesh ne. Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawatna state sing as the performance incentive grant when the lupa Koti Lising Magasapan Mafuganitoi Aba Fikre. Arunachal Pradesh ko lupa koti sama ni fuga ni thoi. Manipur ki lupa koti sama kon. Meghalaya ki lupa koti samri. Sikkim ki lupa koti humpudra. Tripura ki lupa koti sama masung Himachal Pradesh ko lupa koti jatri yang kai fangkre. Jal Jeevan Mission ki makada performance incentive grant asi state amasung union territory sing ki marakda makoi na faikali bathabak thorum singa tu komni yang silaba matungda. Ayab fi ki bane. Masana state sing asta mission asigi makada faikali bathabak thorum sing khumang sauksina masung piriba matamgi manung daloi sinduna miyamda Englishing ani kun bari forward jumthong khuding da thakna ba ising phangan pangam lagani COVID-19 pandemic amasung lockdown ke lairabasu haugiba sahi ani asida Jal Jeevan mission ki thabak ningthina chathari amade saliva senba sahi asigi manung dalai pa kasigi imung koti 2.05 ta thakna ba ising pi bangam khre Hauji wena Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Goa, Haryana, Puducherry, Amasung, Telangana, Harghar Jal wena state, UT Amadi district, Samasung Taruki Tong Koding Amade, Laipakasi Kul Lak 1.44 the Takna Basing Pangan Grant. Englishing ani Taraga Mapangi, August Taramanga Jal Jeevan Mission Lautoki Bagaloina. How's you forward that Laipakasi Jumtong? Koti 6.10 the Taknada Ising Pan Cre. Masinhan the Taknada Ising Panglamba Toti 3.23 Sada Taragatarit Urambadage. Koti 9.34 Sada 48.3 the Hangat and Cre. Jal Jeevan Mission give budget as the Englishing and Ikonitoi, Kolundoi Wenalupa Koti. Lishing for the Hangat and Cre, water supply Gitabagasicho, Nintina Flan Amasem Sana Basahi Asige. February Kolundoi was budget, Governor of a Pang Tokre. Governor the Prime Minister Narendra Modi, Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat, Minister of State Farhad Singh Patel Amasung, Industries Academic Institute, Civil Society Amasung, Waski Exports in Mission Asibo, Mai Fanga Salain na bagi matangda makuyu ebo wakalon sen pangdoke. Flan Asibo Mai Fanga tabak doon thop pangam na ba Unit Minister na State Singh Dasatu na tabak Asibo thuna yang na paikat pangam na ba kanaragani. However, February of the March da tongan bo region sing na thengnari ba kodong chadaba made state UT sing na mission asibu decentralization community manasa masung demand driven program when being tamnadaba Minister Shekhawatna chairman oiduna region conference ahom pang thokre mission asibu mafung fana salai na state holders sing oiba khana dai da ba kitabak so pang thokle Himachal Pradesh government khungdang da leiba yamthong kuning da thaknadaba ising phanganadaba Kolgol the Satuna planning and implementation gitabak sing yang sen ba aukre. Umang wamang amadi sing gilam warbasu Northeastern State sing na mission asibu thuna yang na paikale. Northeast State mga performance incentive grant gi ever fangkre. The National Jal Jeevan Mission na multi-disciplinary expert team kaya ama. Northeast thaduna mission asibu thuna yang na loisen bayana da batabak paikale. Maka tarakwa atop papaw amatana. Putin amasung Macron na Ukraine ki matang da wari sana gre. Turkey da pangtho kiba Ukrainian amasung Russian mihut ki mifam amaloisin krava matung da Russian President Vladimir Putin amasung France ki President Emmanuel Macron da Ukraine ki crisis matang da makatana wa kanada bagidamak wari sana gre aire. President ani da wari sana ba adu da Ukraine da misam sing awa batari ba adu ki matang da kanage. Ukraine ki dong foklom da leiva Mariupol Hitangam City yang lama fam kaya dagi misam sing tek takai tan fotok nana bagi damak Russian military in lakut pa kongtang sing Putin na Macron da tamki ay da Russian sarga na thadura kiva warol amada ayke Mariupol da yam na aruba mahung da leiba miyo bagi awa na ta bagi watwa silosan na bagi damak Ukraine ki nationalist militant sing na ating ba pi bagi tabag tok tan kulai thadu ka dabani ay da Putin na ayke
President anina wari sanabada Russia na makhoi national gas supply gi payment adu maruma pangi matau utta balebak sing tadi Russia gi currency ruble oina bihanna da Russia na Philip lau ki ba adu gi matang da su khana ki aire Nagala marom dana Ukraine Russia gi marta yana ba purak pak ngam khidre Targida Ukrainian mihutsinga Russian mihutsinga wari sanabada yana ba purak pak ngam khidre aina Russian sarkar gi source aman aire Ukraine masa gi wafung kya aibo enda pisalak padu afawa mane Ado bai kuani jana ba furak ba yabai asa leire natrakan jana ba khara leire aibadi ngamdrihan Russian sarkar gi spokesman Dmitry Peskov na phongdoke Russia ka ingthaba furak na ba Ukraine na framework ama putoke maduda Ukraine si neutral oina leiva adu United States Britain France Turkey China amsung Poland jaun amsuba group ma Ukraine bo nga thopigani aibagi security guarantee piba aina fanke English ngani taraga mat marida Russia na kudum chanchan ki ba Crimean Peninsula gi tunggi tang da su sahi taramaga gi matam gi damak wari sana pa pami ane Ukraine haudoke Ukrainian mihut singka wari sana ki bagi result sing ado Russian mihut ke chef Vladimir Medinsky na President Vladimir Putin gi mafam da tamkre ane Peskov na haike Poland na Russia da gi thaulai ba toklagani Germany su masagi fraja da lignasin na ba khangan kre Ukraine gi crisis ka mari laina na Poland na ngasi chahi asig aroi ba sarok phawa gi manung da Russia da gi thau leiba gi thabak punamak loisalagani ana lak thokre Germany da su Ukraine gi lan asin maram oidana national gas ligna sinna ba miyam da kan kre Ukraine gi daksina ba mari leiriba amasung Ukraine gi refugee million kya changsafam piriba Poland na Russia gi fossil fuel leiba gi thabak yamna thuna kaktana da ba hona bada European Union EU da mangjil thare car electricity heating amasung industry gi dama Russia gi fossil fuel yamna darkar oiba maramna Member state kun gatari na saba EU na Russia ki mayukta energy ki sanction ti thamjin bangamdre atoba masa na supply thada chana bwa famdi haudoke sahi asigi aroi basaruk phawagi banungda Russia dagi thau leibagi thabak tok thok danava ekwana Europe ta khwaidagi haksin ba thawrang ambalak thokli ana Poland gi Prime Minister Mateusz Morawiecki na news conference amada phawdoke Poland na nawna lak thokli bo wafamsi gara Russia gi koila leiva ben tawbagi wafam lak thokraba matungdani Masigi ating basi lakriba me thadagi chanagani aina thajari Poland Russian supply gi mapan tang dana fa honagani European Union gi atai lebak sing dasu Russia dagi chathok piu aina Prime Minister na aige Europe ta maigai kharana Russia gi thau amasung national gas leibagi thabak khodak ta boycott tawna ba dabi tawre adoba EU na di sahi asigi lochilak fa phawbada Russia dagi leibagi sangsi saruk hom thopagi ani kakthana ba aduga English ani kontra phawbagi manungdana pura tok thokna ba thawrang tawre European Union da khwaidagi chawba economy oriba amasung Russia ki national gas ki mapan khwaidagi chawna tangba leibak oriba Germany na LNG supplier kya ga agreement sign tawna kre magoina jumlo na Europe ki leibak sing da holak laga madudagi amuk Germany tamna punana ba thawrang tawre Germany ki officials na phongdo ki ba matuk ina sahi asigi manungda Russia gi thaw amasung koila leibagi thabak loichana ba aduga Englishing ani kunmari gi mai chalak phawagi manungdana National gas leibagi thabak tok tok na ba pandam thamle aire Russia na makhoi dagi fossil fuel gi product sing leiba matamda makhoi currency ruble da oina payment tawna da badabi tawrok maramna Russia na supply kudak ta thatat khigadra aibagi akiba su leire masina maram oiduna Germany na masagi proja amasung company sing da karalik na sinna da bakhangalle Russia na ruble da fina da badabi tawwa asi naukjob leibak sing na reject tawre ruble da vi batara badi Russia ki meyukta sanction thamjilak lifa ado kahina na ba oina thokani aire Nagala maromdana Russia na nahuna offensive operation chatana pa siyam sari Mariupol da attack sa tharafda Red Cross ki building kaire Russian force na nahuna na offensive operation chatana pa siyam sare Maragasida Mariupol da sa tharkiwa attack amada Red Cross ki building da chawna amanga da thokle ane Ukraine ge Defense Minister gi spokesman Alexander Motoshchianik ta phongdokre Russia ki maru oiwa E40 nongpok thangba Ukraine da leiriba force sing damar oina puning singsele Russia na khatang ba force di oriba Mariupol Postbana amadi Rovizhne town bo amukhana loksina ba horare maramasina Russia na chathariba offensive operation asi amukhana hauna da khanari haire Ukraine ge armed force ki commander Russian force bo ke amadi Chernihiv region dagi handokina ba adu kumne yangsele Russian force na fax na withdraw tawna ba khana badi laite haire Ukraine ki president
Volodymyr Zelensky की एडवाइजर मना फोंदोखिबदा रूसियन मिलिटरी नमसी की फोर्स असिना नोंबोक थंगबा लमदमगे सरुकदा अमुहना देरी डिप्लॉय तौरे Zelensky एडवाइजर ओलेक्सी एरेस्टोविचना टेलीविजन द पीखिबा वफम अमदा फोंदोखलिबदी रूसिया ने कीप की मनाक नकना लेरिबा लानमी सिंह खरादी हंदोकपा हौरे बरगसिदा रूसियन मिलिटरी ऑफिसर्स सिना फोंदोखिबा वफम अमदना मखोइना नोंपोक थंगबा यूक्रेन की लमदमगी सरुकदा मरुइना फोकस पिरगनी रूसियन सौगुटफा रिवेलसिंग असिना नोंपोक थंगबा यूक्रेन की लमदमगी सरुकदा यूक्रेनियन फोर्सिंग का लिसिंग अनि तारागमरी की मतमदगी हौरगा लांथेंगना लाखिबनी रूसियान जो यूक्रेनियन नेगोशिएटर्सिंग का इस्तांबुल द वरी सानरबा मतुंगदा लाउथोकिबा वफम अमदा रूसिया ने किफ अमदी चर्निहिप सिटीसिंग दा मखोइगी एक्टिविटीज चथरिबा असि हंथलगनी मसी मरुएना शांति की वरी सानरिबा असि माइफाकनबगी दमक्तनी आइरे चर्निहिप की गवर्नर बियास सेस्नाफ चाउसना हाइकिबदा रूसियाना सिविलियन सिंग दा टारगेट तौदे आइबु वफम क्लेम तौरबसो ngarang nubidang civilian infrastructure sing da amukhana strike tawraki aire targi ke istanbul da russia madi ukraine ge delegation sing gi marak tawari sanaki ba aduda karigumba mai pakpagi kutum amada phangide kremlin ge spokesman wariba Dmitry Peskov na haikibada ukraine ai ba proposal amadi submit tawrakre wari sanaki ba aduda mai pagle ai wafam de leite mana reporters in the phongdokibada wafam amadadi istanbul da wari sanatu ke mak wedana paket kadaba thabak ke amalaire लाइबाकु कुन मिटे यूक्रेन की माइकाई दगिदि शांति की दिल अदु की अकोपा फ्रेमवर्क अमदि पीखरबने मसिदा मिसंग माइकाई नाइदब लाइबाक अमगी मखाद शांति की दिल अदु सथगदबने अदुबो हारिबु थर्ड कंट्री अदु की ग्रुप अदुना यूक्रेन की सिक्योरिटी द असोय अंगम थोगलोय हाबगी थाजबो वफम पीगदबने आइरे थर्ड कंट्री अदु द यूएस ब्रिटेन फ्रांस टर्की चाइना अमदि फोलिन चिंगबा लाइबाक सिंग यावरि आइरे मारगसिदा रूसियन लानमी सिंग हंदोकलिबा असि नामथा कोइबा याय रूसियन फोर्सेस न विड्रॉ तौबा हौरिबा असि नामथाक तौबो ओइबा याय मखोय अमु खन्ना लांदारकबा याय आइना यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस की जनरल स्टाफ न फोंदोखरे रूसियन मिलिटरी यूनिट सिंग की अमसुंग सेरनिहिफ्तगी हंदोकबा हौखरे आइना जनरल स्टाफ न फेसबुक ता थागतकिबा पोस्ट ता हाइके रूसिया न मखोय किप्ता लांदाबगी थबक तौररोय अदुबो नोंगपोक डॉनबास लमदमदा ओइना मियंग संगलगन आइना फोंदोखे यूक्रेन की मिलिटरी न रूसियन फोर्सेस विड्रॉ तौरिबा असि यूनिट सिंग सिंदोक सिंजन तौबा ओइगनी अमसुंग यूक्रेन की मिलिटरी लीडर सिंबु लांदा लमजिंगनबो होनबो ओइगनी आइना थाजारे यूक्रेन की जनरल स्टाफ न फोंदोकलिबो वफम सी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन जॉन केरविन फोंदोकिबो वफम ग यामना मानरे केरविन सु रूसियन फोर्सेस के दगी विड्रॉ तौखिबा तारबसु थ्रेट ति लेरि आइना फोंदोखे रूसिया की लानमिसिना यूक्रेन की नोंपोकता लेबा डोनेक्सता यामना कन्ने अटैक तौबगी थबक सथरी आइना जनरल स्टाफ हाइके किबमसों चेरनिहिप्ता लांदाबगी थबक हंथारगनी आइना रूसियाना फोंदोखिबो वफम ग मरि लेनदना यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ना यूक्रेनियन सिंग अंगावना तिहना फोंदोखे टर्की दा रूसिया अमसुंग यूक्रेन की मरकदा वरी सानबदा खरा खुमांग चौसिनबगी मतौ उबो फंगली अदुबो मदुरा रूसिया की बॉम्ब पोकाइबगी चांगदी अंथानदे आइना जेलेंस्की ना हाइके यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन नसु रूसिया की एक्शन सिंग असि करिनो हाइबदु उद्रिबा मखै थासबा गमलोय आइना फोंदोखे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ना रूसिया दी जिनका खुद का खेनै आइना फोंदोखे यूनाइटेड किंगडम फ्रांस जर्मनी अमसुंग इटाली के लीडर सिंग नसु नोंजुक लाइबाक सिंग रूसिया की मेयुक्ता कोमथोकपा यादे आइना फोंदोखे यूक्रेन ना न्यूट्रल ओइबा सजा जटकदबनी आइना रूसिया ना फोंदोरकलिबसि करी हारिबनो जेलेंस्की मिलिटरी ऑपरेशन की मिंगदा था अमगी ममांगदगी हौना रूसिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना यूक्रेन के बॉर्डर दा टैंक के अमरम थौजिलक्तुना लाल लाउथोक्रबा मतुंगदा यूक्रेन ना न्यूट्रल ओइबा मियंग चथगदबनी लोइनना नोंजुक लाइबाक सिंग इंचिनबा यारोइदबनी हाइबा मानबा पुतिन के वफम अदु हेना मयक सेंगदोकु आइना यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ना तक्सिनग्रे रूसिया लाइबाक असिदा खंगौदना लाइमाई अमसों नोंथकदगी अकनबा वार सथरकलबसु ngasi फावबा खोंखोम अमदा हांदोक्तना साक्ति अमसों पंगल की खुदम अम ओइदा लेबलिब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ना फोंदोखिबदा रूसिया अमसु यूक्रेन की मरकदा मखातना याना चे साइन तौनसि हारबदे अहमजब पार्टी अमा जौनकदबनी अदुगा यूक्रेन के मियामना रूसिया ना तिनबा पामी नत्रगना पामदे हाबदु खांदोकनारबा रिफरेंडम अमा मथौ ताई हाइके रूसिया की जर्नलिस्टिंग द वांगांग बदा जेलेंस्की ना हाई यूक्रेन द रूसिया ना आइन काइना मसुंग इंटरनेशनल ट्रेटी सिंग थुगाइतु अंदारकिबा अदुदगे यूक्रेन द लिबा रूसियन लोनगांग ब तोगान तोगान ब सिधी के हमरुम तोमदा मांग ताहनग्रे मदम अमदा रूसिया ना सेस्टिनिया द लांदाबदा अमंगता थोनकिबा सांग अदुदगी यामना हेना अमंगता थोगले ngasi babada यूक्रेन ना मिचंग मिखाई नाइदबा नीति अदु थादोक्ट्रे लाइबाक की न्यूक्लियर खुलाई सिनदबा हाइबा नीति अदु हौजिकसु कागना चले मखादानसु थुगाइदनबा होनगनी हाइगे रूसिया ना खुदुम चंदुना लेरिबा टेरिटोरी सिंग अमुखना लौचनबगी वफम अमा नामफु तौदना चथैब्रा हाइना पाउमिसिन हंगलाखिबा
Wangi pakumda asingumpa Rusia gi niti asina makata na chatharabade malemgi ahum subalanjau mayungnarakani haiba wafum challenge kina phongdoke. Atopa pau amadana Nigeria gi awang thangba Kaduna state da train da attack tawbada miuni fan sikre mioi kun ga daruk sokre. Kaduna Afuza train da gunmen sing sathaki attack da passenger ni fan sikre amasung atai kun ga daruk na aso open nangle haibasi Nigeria gi awang thangba state Kaduna gi official amna confirm tawre. State adu gi internet security amasung home affairs ki commissioner Samuel Arwana misi minasing adu balaba po pandemit ki statement amada confirm tawke amasung Nigerian Railway Corporation NRC gi matungina train adu da punna passenger song humpugani thoi tongge. Arwan gi matungina passenger singi manifest train adu da tongleba NRC staff amasung security official sing yaukide passenger ki official record ta yaude. Train adu da tongleba passenger singi status laptop nanabagi pandam ko loidana investigation makasa thari. Mana makata na phongdoki bada ningthauka namit ki numidang atheng bada Nigerian capital Abuja dagi Kaduna tamna selukpa passenger train amada karamba group ki no haiba khangtraba gunmen sin lam khangda attack chathage thaudogadu Kaduna gi town am oriba Regina da thokibani terrorist sing aduna rail track faring da explosive device plan tawki Abuja dagi Kaduna tamna chelaki train aduna point adu naksilpa matam da explosive device adu pokhai rakhi musung baduna train adu bagurung chalanke passenger train adu da bomb pokhai anduna chathage attack adu bu Nigeria gi president Muhammadu Buhari na akan memong da condemn tawkre thodogadu yamna nungnang ningai ni aina mahana phongdoke security source amana thodok adugi matang da phongdor khibada bongge attack adugi matung da gunmen sing na makata na makhoi da bari fukulai sing sin aduna attack tongna da hona khibada gi troop sing na are batan ke nagalam rom dana terrorist attack matung da Israel sin patung na khwai gi wangwa thaki alert tel hen gre sayulam gi manung da homlok suba thodok oina Palestinian gunmen amana Israel ge Tel Aviv city da lambi da chatpa mi sing amsung gari sing da nomai kapsin khibadagi mioi manga sigre mi amagi ponchi yamna mamal leina lawwa laiba kasida thodok asina maram oiduna laibak sin bathungna khwaidagi wangba thaki alert lehen gre Palestinian militant sing badakta akan be action lawhalakani aina singnare mihat bagi thodok adu Tel Aviv ki banai warakta thoki bani terrorist adu su police na kaptan hatki ana police amasung Israel gi National Emergency Medical Service oriva Morgan David Adom MD ena phongdoke terrorist adu hatkre and police ki spokesman Eli Levy na haike police ki atof overall amada terrorist adu M16 rifle fire la ki bani maxi West Bank ta leiba mini hana phongdoke media ki report amada terrorist adu masagi chai kun katare churaba miyoi ni amasung maxi aina jada bamong da khulai karbar tawa mini English ani taraga mangha da tha taruk zel da leiki haire sikhi basing adu ki manung da jam da policeman ama yauke terrorist aduna building ki balcony da nomai caption ki amasung lambi da satpa missing da su caption ki aire miat wagi thoduk asigi matung da Israel sin batung na khwaidagi awang ba thaki alert law tokuna mafung ke da end forcing chai thokre irang jamna kalipa West Bank da hen ba fatalen mari su chai thok lagani aire aukibale ba ko na mitagi terrorist attack matang thorakpa asida Israel gi Prime Minister Naftali Bennett na miat fa Arab terrorism bayuk nari aina phongdoke Security forces na thabak pai khali aikoin hanpa laitaba pungning lepfa amasung akan ba pangal ga loina na terrorism thengna gani ana Bennett na aike atopa pau amadana Sri Lanka gi economic crisis lusilapadagi miyam gi asaw ba hengalagle Sri Lanka da mahusa amukta oikitriba mongda sel thumgi crisis ka hena phasilakita ba loina na laiba ka sigi miyam na ngasi nomitang waram kiu sang leng thura akan ba protest tawkre foreign currency watching ka hena awat pa leibani ithat laibak asina mapandagi phasilak ba maru oiba lalon pot singge mamal pitho pangamdana leire masina maram orga jum chana da cement amasung miyam gi ponsi kanana ba hidak langta gi polam singjo ka henna awat palerak padagi sadharan miyam ta henna awa pa meung naragle ngasi nongalam dai agan badak heuna miyam na mayuk dariba awa ana sing atu dagi ngak thok na balai ngak na thaba vai kalu amadi thauki awat paleira basing ko kalu haiva dabida Sri Lankan miyam na asang wa kiule na ke legang aran ba thausen chathara padagi pochai gi mamansu atia pakna wangkhalak paga wangkhalak pala jomthong kuding de leiriba imung manung gi miyosin chawa fanglak tabagi awa mayuk narakli haiba wafam sing fordes thakiba miyam adana phongdoke fordes da saruk ya kiwi jumbu rombi amana phongdor kibada maksu miyam barakta saruk ya tana pung bangarom hena kiu le pa yor kibane magna kiu le tuna masagi kerosene share fangna ba honar kibane kalambo da leiva lairba jomthong singna chak thona na bagi damak stop sin na pada tangai fadana changba kerosene fangna na bagi damak Sri Lanka ki miyam na ayak panungsagi masa barakta kiu le kibane aiwa wafam sagiarani ka wi protester adana phongdoke
Akan benumit ki maisa marak da protest satharaki bamiam adugi manungda miyoi ahum di nungsagi maisa khang bangam daduna wan tharaki aduga mak masa maksu ostan da satuna laying ba pami haike maki mafuroi ba masung masana padi nungsagi maisa marak da tabak suduna laiki badagi kiulef aduda yauki di aibo wofam su mana phongtol aduna ngasi ayo angan badagi atheng ba numitang waram phawda magi kerosin chakthong phangba ngamdana laire masiga loidana asaba numit ki maisa khang bada mako ngarupa Faure aduga ngasi numit chupa asima karigumba asaput makal amada sada thaktan lebani haike Sri Lanka ki hitangpam leiriba truck singna sargi area sina jungkai sanana ba polam sing amasun sindak na singba pusila pangamdana leire nongthil da thabak suba sinmi sing puthok pujin tawramba basing su sar me da tumina leptuna leire hospital khana suma koi ki routine surgery ki thabak tharom sing suspend tawkhre school sing da si walak panamaram oidune exam thaga thaba mai roi sing tha amagi wen exam jai thokre haire Domestic worker am oriva badibu kaubi masagi sahiom porom surabi kalam bodal laibi amana phangdor kibada Sri Lanka da asigum makal gi economic crisis tholok tuna miyam da obdrop amagi saktam ubu fanglaba asi handak na han bani haike magi so masagi jum da chana thakna da bakari gum polam amada leudre haraduna rajniti wala singna luxury gi ponsi marel da nungai na lele amarom da sadharan miyam na lambi da changni fini duna lairi haike makatarakwa atop manipur gi pau amadana Nagaland based over Lalaulut na Manipur da sel khai bi yaroi ZUF. Nagaland based over Lalaulut NACN NK ki kedar sina Manipur gi Zeliang rong ki area da sangsilak tuna ZUF ki bing da sel ki damak mi phaba amasung sen khai thungkai ki thabak. Sadhari basi kudak da lip trabadi lufa sina lokalak pa action da masana ja jaga da bani haire. Lalaulut ZUF Zeliang rong United Front ki Secretary Information and Publicity Zone pami ki serul amana hai. NACN NK Kedar Singna ZUF ki ming sina dona tha asi kuni thoida company amagi driver ama rongkia koilong kholdagi fakya basi khunja sing hokhi NACN NK na fazin kriba driver adu athuba mutam da tekta kaidana thadora kadabane masuge loina na NACN NK ki Kedar sin lu fase ki ming sina duna misam yam dagi san khai thungkai gi thabak tawriba do makoi gi makok thong basina kudak dagi leban kadabane Aroibida content sing asigi maroiba pau khara siba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba punamak pathaga sari channel lesson atum da kanarabadi subscribe to be the best na subscribe tabir maloinana like and share to sukabi gun punamak po amakhanna thaga sari